Difu Town Committee Conference along Bainong Aputa Kachingwai. West Karbi Anglong District Press Club Amhang Pathek Pontang Road. Tiki Langjung Pitch Yalang Kapahar Long. Karbi Prime Time long pen kadu kabe phantak kardong pajiring lo non pertang ton pet arjikta Difu Town Committee Conference hall along jang minify ke thomani bainong aputa kachingwai labang somai along Karbi Anglong Autonomous Council EM Ratan Teran Town Committee in charge Birsing T Town Committee Executive Engineer Nipu Datta Ward Commissioner Barim Simon Phangcho Lapen Town Committee Sakhiatum Chetong Dun Renti Labang so mai long kachingwai pon lake apora teng bainong long le pusita ke claim tang ana bainong an ke pi bom lo lasinon bihua prang chiklojon pria bainong aphanta pi pon po lasia apora teng ben town committee angka kapang thir pami jepan chuning ripon padu Difu Town along jongsi arkar phek pami mi pulote achiklojon wang abainong ke long jatawar avidet po town committee atuma phan ke Karbi Anglong Autonomous Council pen bainong ki piji phan tang kanang pipe athe dak town committee pen council phan revenue palili lasi town angka kulat along kuan ma midu kelong labang sa midu pensi chiklojon wang abainong piunji lasi town angkang along kapang terasai kedeng ki kenang sot pusi mailong cinggi cithan pon Hamren Fishery Training Center along Jangmini Phai ke thom arni West Karbi Anglong arokedo ongdung aperang ke atum chingrum si West Karbi Anglong District Press Cup amhang pathek pontanglo Anerlo porpai krenia porpen Hamren Press Club amai pu rongbong terang pen mai chiphaim pu ponsi mai ke phalam thibiren ing hipen jai pon pena ana por chinggi chingwai ponde rapi chikroi sarpen West Karbi Anglong District Press Club amhang pathek ponsi arputa chibak pon mai phula ke Daniel inghi Hamren dun mai pu kanak diuri kheroni chunbang longki inghi dongka mukam rap chunbang Hundor Singh Kro Hamren sahem chunbang Francis Teron dongka mukam lapen chomi chunbang Ren Singh Teron kheronia tum henlo kadoko pen bang crazy apartment bang pu ingwai pon thusi ing tang kring pen rada baha birta chala ke tok thek jepa chingki chingwai pon lopasi birta long kat news apherang ke Hundor Kro Hamren pen nang ke palia birta Tiki Langjun habar fluoride do lang along fluoride kaching bui kung ajok okprana phan pheri mimi Tiki Langjun arong arada phan pheri mimi fluorosis akiso pen ke pajok jia phan Karbi Anglong Autonomous Council pen Tiki Langjun along langang kro selam pon lo Tiki Langjun along PHC pen langang kro kaselam hek long pen rong asor mesana Langjun long popusi ning cheporong rinti lo bolta non kila so alangang kro babi akraba so chi cheman tang lo lang angkro alang bahar long et pusi kartu salong pirta nang le BJP sarkar ko Tiki Langjun PHC alang angkro paribartan dun thek jima pusi korkamthi constituency arat council phan towar cholang non malam sopor phan dina pharma berta mungton poliksina
पिनी के कि वो हमचे ताकना को पाइlang no pena Panas sini lo. Nilai parti kali sah. Nang lagi parti kali ni ke mana parti? Macam kamta kali lo lagi. Please make your visit in AL Exotic Showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL Exotic Showroom near SR Petrol Pump, Diffu Karbi. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Kanj, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dina mopi putot berta long bang tulu. Kidam tang theri ni pain kora truck arni. Ajak berta lo long lambojang development block ke parlo lang mili hapar. Sarmenteron arong. Humnar kep IAY hemsu kikim patang dedat pu akoy kipi lake. Aho kali pusi theri ni pai hini arni. Karsa sa hemalong miji ingdeng lapen perang kiat angno lamthe cepaklar. Karbi Anglong Territorial Social Security Association asong tum block ke parlo IAY hemsu ke tangti ke doan cipatang et nang jipu IAY hemsu contractor at mapan ke othi bajok penang ana di malong kicun dulu alang lituk ben lang melia hawara long kidam tang therini pha engkora pho arni kahum rida mahut humner kep ahemsu ke tangti theklong si contractor aphan patini damlo laso hut miji ingleng phan hadagarar tum akoy kipialam long damlo labang solam ingleng asango kachar julong pen rata thengno lam kar chipi bonlo. Kasi ahok lo ni akam da claim lo hadak bouncing terong umner kep hotel tame ni li duita bang ni li odun lo tame la duita odun pe tame ala pasta ya soita ni bang ke la ke khoya bisi odlo la yo khoya bisi odlo la pen ke la alang tum officer so bate engineer tum na ke pur teng si ni kam claim lo je poisa lompo la poisa ulai jalo te beneficiary tum along poisa nili fan kipo nili banke ake hala akene i mate transfer kan se ni tum jam ko ti se alang tum si marketing koripo la se ni tum han pu ini kiring charge ni tum han pu ini na ke use top job la se ni tum ya pipo si tang te ma lama ke hai lo la material mkha kisima tum ke pali ade ti
là hai putak sip tak tetel Miji England pen kajathana tengki alangli humni ansi claim chot last hut lumbajong development block ajei Julie rong pharpia kapin khara tengsi alangli ke claim apathak pachini beneficiaries account along tangka thap et lupu jei rong pharpi pen alangli phan ke thana tengsi beneficiaries account along pen tangka ke endam phan ke toy tengsi tangka ke endam kwalam chetha sidami last tangka gram sevak joy sing rong pia tengsi kipidam na Anparta JE Julie rong pharpia deng sidami tangka batai hini an ahem along ke thonda malamta bachini potru tangka ke thonda mahut JE lapen gram seva ka tumsi arlong cement chip lapen rod hai hui paklo popusi Miji England angno kapachini dona lamta pachini potru lasi alang limati Miji England ke contractor kalipusi chethan humnya hempen pangrumpet sika lak isira suri phoke pataka angbong pen alang liphan ke sika suriner ke pataka ansi pidun chot lapen beneficiaries atuma phan ke sika pharu ansi pichot lasi blok asor lahai dan kachipari deng era joini si lahai hem patang thek thedetlo lapen monon phi lapusona sailo chijok dundi lopusi England asahop chipaklar Dima haso Autonomous Council jutang lapen pachithanga sahem along Haplong Cultural Institute hol along jangmi hini arni artap Pharoi sira pli angdeng jai bhadra hajar pirthe kache arni talon pusi Haplong pe nilitum pherange kat news along britanangle Dimasa khaya milor jebi hagjara kumlina thengno milor ke kaipen kapang cheng amai long hagjara lam lapen kailamo abothak chophalu hi tumsi kachetonga ratapang than pachini pharo kreser kebra kre planning kan jangmi hini arni pirthe khacha songja po hagjar shillong government high school pensi kep angdeng chipa unlo alangli Guwahati Cotton College pen IA mat intermediate chipa undeta phi pharo kreser kebra thom kebra ki thomaning kan silhet MC college pen BA chipa unlo alangli henlo dimasa khayang bong BA ki uncheng abang pulo CEM Debolal Gorlosa Chairman EM Deputy Commissioner Amitabh Rajkhowa pen chenglok penaan kitheke dingatum hagjar aphan kimodun renti Karbi prime time berita mangala pansi kangton poniglo langit bom thakar nisina dome thangme kurwang thu